mi jombalde taw Allah mo yalto heɓal mo mi faala ko no waɗi jombaanjo ɗamarle wona deggalle ɗo fof ko waɗi mi jomba o andi pigi ɗi fof si Allah mo yaali o kacciɗa o wata marsude pigi ɗin fof si Allah mo yaali o wawata marsude quoi naafi fus ko Allah woni mo yaali ok pas de problème nani yo no woniri are quand même do hende falla o are ka bienvenu kala ko falla kadi min sa landi kala mi waɗa sérieux na mi añan ɗo few pas de a faami ka bon min kadi noon piiji boni toon ko mettata landi sabu an noon mi da fenande fenade la nani fenande non mi wowlu andi ay goɗɗo so wondi au fur et à mesure no woni ɗo wondiri noon kono kala ko noon woni andiri o tawulu binami fen ok mi yiɗa fenande mi yiɗa ngujjo waɗɗe je parle ko noon ok y a pas de problème mi yiɗa deñjo kadi comment on peut dire ça kono ɗo wiyete to de a deñjo mo anda hoore mum quoi a deñjo dulluɗo a nemmo anda waɗanede noon andi ɓen yimɓe fof no woodi min sa wolanilan ko mi wawi waɗandema mi waɗay mi finantamo a faami min ayiyde kami commante hoore mi nannima haalangol ok ɗon bon mi addi ɗum ɗo yarta vinto mi yarta vinto haɗi yara ko non ko weli compagnie moƴƴago e nini ko ɗon fala yarde ne goɗɗo dow ɗo mélange seeɗa ko asa wala mi yarta ndiyam portoɗa ne non ko weli kon ɗo pande vinto tun c'est pas bon ok ok hakkude ngalla nulal ɓuttinayi Kay sen haaldu no way ça va no welɓe hakkude Allah ko ɓeynata ko nulal ɓuttinayi koyɗe kono ɓuttinta ɓemɗo depuis min nuli paykum ko hakkude ngala depuis 12 heures ko 16 heures woni arde ɗo hay joni mi tawi paygogo ko ɗon wayde mi yaalima noon mi yaali mbuɗi mi tawi yomi koyki sodugol ni yaltinilam joni c'est bon wallin ɗum ɗo fo ɗum ɗo fo yo waaloto ma min kaka mami ari en yiidu joni en naatayi o wonen ɗo ɗon c'est bon min déjà mi yawi woni kono ko ma tun yiiden par ce que mi ala mo mi haalanta sina encore jango ɗani probléme janni fop ko welo welo janni fop ɗani ko ami mari komi haalana koñe probléme marɗa ha jombaɗo ne ɓa jomba keso en tant que madame Bama le boss du coin ka mira gonko ɓenata konko ilata no hecci ko sittata ni sa andu ko mi rondi ni ko yiyata lan ɗo min e modi amen famodira leddo simi ƴawi ko danki o jippo ka leydi simi waɗi ko mbuɗoni alama jonnude mo jonnude lam mbuuɗi dépense angon no timmi nude kanko e ɗin milliard ji makko ɗon fof habbola mbuuɗi no ɓutto ɓernde koye no ɓuuri mbuuɗi dépense angon no timmi piijanni fof no timmi ɓana fiwanima komi toyimo kala komi faala ko ha to mi miijo hara e waddanila kono hey ko an jiwode ɓernde nden ɓuttanani modiyam simi waaliki ka danki o jippo ko leydi simi memimo sayi o no doga concolonno piron ko andude wo ko honno ñamme woniri nder tongoy doga o doga hara mo moƴƴa moyna ayi acci tan sake mo wawon ɗo e ɗen ƴaade mo wona sifi ɗin haalaji depuis hunde ɗum depuis mi ari ko suudu toon so si memimo ni mi tawimo ko salo mi memimo ayay direct himo doga ƴawa ɗe julle ala ko guerata ayne mo jinnanangue a wanda o fii ɗum ɗo ndi ko ya fii ɗum ɗon ma pinna o doga ƴawa ka julle wano ayna yentire jakka aynego jo balo awa est ce que modi ma mi wondi hakkilni habbola mi ala na ɗum ɗon fof dérange min mi anda ɗum ɗo ganila maka ɗum ɗo fof yo waalo ma o in andi ko no waynila moyo mi yaw ka amen ha kanko mo yamo ɗaɓɓoya lekki ni kaka amen mi woni baabe an hay simi foofi to mi joɓɓintini ko probléme ni ko yataɗo anta mi suuɗi ɓe mi yari ɗo ko ɗum waɗi min mi natata min numa kanko ni ya yaw ka mum woni wo ko mi yaw ko mais c'est pas normal min lansi kude ko an wonata binde makko le moment qu'il traverse un moment difficile là ko an doit wonde ɗon joni sa yeyi o ni ya yaw a yeyi an kadi kombo wonata ɗon so ɗaɓɓi lekki kombo wallitotomo ɓayɗa an tiga ni o ƴeñƴoto jemma na on doit wonde takko makko andinamo ya rien multamo jeejamo jonno sa yaari kamo kono watta comment il va faire ça
kono na mimi mari fere ko ya artu kamo anti ga ni kai babe ma butina nama reviens sur ton mari comment dit ma d'après tout bay woni ya o tike joni assume les conséquences afami artu ka sudu de gré ou de force hay solanda ki ma artu wana binde mako assistant mo au gaina traitement ji mako yon sa mo biya ye comment il va faire comme bob annantam hombo potinantam habola mira memi nami ala ko mi halali buka ko fokem ya ko mabe anti gida andi goddo soni hango jomba ma yettike ka famille makko anti gida andi o butinga lui il est inconscient mais toi tu es consciente anga iwalli to damo innano parce que nini ko dum don non darto to da fiyo masu nini anda ko yetaro hay min ala yewtu buka ko mo yama ka burure mi nodda mo fe yata o windan tala sike mi rum ko famude wo ko honno fi bama way mi tawri bama mi ala siko jinna na ngimo isi o fala fetugol mi ron ko andude o mira ndir sundundu fala ni la nani mi sikkirno fes nani kadi mi falira no je te dis un truc mi ngande la hershi ko mi wondo ala fere do awoniya o kike donc asum min ko min nakama ka hilti to ka galle keto da fere fi modima antigi ni ma moy ka buru dandina wondu do e hakkil ka donc immo kam na dum do woni solution reviens sur toi donc da modima Allah wadi yaw kike la ni tu vas kono andi bay tum action andi min engala yewtere quoi min fusala ko yewte parce que andi ko déjà ki mi welenta ko sa yewte la mi yewta ma ko fama mais mi yewti ma ala ko mi explique na ma ni ma pi ngoto kala ko nday mu da wala no bila ngana je suis ton meilleur ami mais anda mari problème fi no ngalanta ko fi nga partager ta problème di ma de ngi di mo be ma ko da fa ndu weltande ha hande me bali problème ko dum ko ma hala ko natanda be nguma ko raison la ko dum pa quoi bengu mandenya no dilo explique la ndenya ko nday mu no kamilandi ke ngala no ala problème ay futa finalement kadi tefa ka mana taw do kadi ko o ya randi ko no fejir no ko no mi ande ko anda jolbe jaw ko fus go anda a fami woni ha jombi odo anyi biro mala ko wadani a jombi odo jono pourquoi odo kadi tawta yi odo wadu yama wadama o yenama o anyana ma e fus ko natanda odo raison ko no problème marda hala on tina ko ndo ngwangu ina on ko problème do marda mawdo mais nani quoi. Attends, je vais te na fala ko eldante mais min ngabo mi yotama ko c'est premier une chose wallahi billahi tallahi en tant que la wuri mi yota fi problème hadu mi yewta ko do ni biya mi de kawma kambe dara be yota ko mo wallahi billahi tallahi mais non c'est pas attends ben na seludo ka wona resel la non atu ben na seludo ka wona resel la yewta da ba leki c'est na problème non jamais de la vie ka wona resel la kan inara anga sella non mais kita famu tire aje famu tire c'est pas comme ça si yoti ma ko mi buru mo andude la andi o burma si mi hali ma ko jon ko wadi ko nderton il faut me famam yani pi ngotum mimi yewti makko mi halanta ma konko nanda sapane ko dernier avertissement o mo malani wallahi billahi ta'ala en tant que de buri yewta fi problème fi onu parce que mi dari mi tay e weldu ko ne ngolondira ko ati ngolondira yewta la problème ko wondu daymo pourquoi pas mi di dum kala halande problème ko do marda ko ngam anga ta na go do problème partage a problème di madi ngam anko no inu go no abel tagi do do ala mala stress mawdo anyi biro mo wadi problème ja jombe do do respecte o do won day mako tranquille mawdo fi onu Maodo, mais ming ande kay problème c'est bon. Je vais gérer. Non, ça va, laisse tomber. Je gère, inchallah. La weltine sikande weltori no ngande billahi la fotta mai gajo hande ga on non ko hedditi be foko sama kala mais on don ko makko ko bude mo mari moy nga sofida bawo na bilan ko salon makko mi jodi ke billahi mi landi mo so jomba wo hande o jomba mo mari budi ha ma ay bi sans gore jam et puis o inni kala ko mi fala o warnela na ye Dubai le balle do wo na baylan Dubai habina bilam dan parce que dan dia masana to gonga ayita mo mari budi ayi mi ye hanko salo mako mi jodi ke billahi mo mari budi mo dano et puis o lilan kadi ni so adana la yitti dum ko e so ya ibi bimbi hanki ki de to billahi adana la 500 haka ko mi nyama dum dolle ko pecca feron aba ngay bi ko bi fala ko na do jour anda tu woni la weldi ni ne on don tam mi mare mo wara ko mo aram parce que imbe be mi holla ta ma be jattalam juutem da mo juude ko si juude e ko ide kira ko ti Dubai yankati si biya Dubai aye Dubai si biya Dubai akki min kadi ya metto yo ko Dubai ko no foti ka na inde la no foti min kadi mi yahay wallam ko pe ma betara si mi mara la